Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo, what's up sadunyo? What's up guys? Aku kawan sadunyo. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Balik yang kurang sehat ini ko. Okay, awak lanjut game petang, game Araya. 5 petang awak ketahuan yo. Ketahuan dia seorang pembunuh. 5 karakter marisa tertangkuk di pembunuh tu mungkin akan dieksekusi. Okay, langsung saja lah. Continue. Petang balik agak lambat mengupload seketik. Soalnya balik malam minggu tu ada acara beralik abang balik beralik. Jadi uploadnya hari Minggu jadinya. Padahal itulah spesial untuk malam minggu tu. Shit. Why does my neighbour have to patrol here today? Okay. Oh great. Kau pakai Now there's karakter someone to show baru. you around. No, it's not great. If Rama sees me, my parents are going to find out about this. Hey Boon, make sure you take as many pictures as possible. I mark the spots with graffiti. You'll see it when you get there. I know. But why does it need to be here? Misalnya di jalan lah. According to the rumours, this place is bloody haunted. Just make sure you take the photos. You're such a dick. Okay, dah bisa jalan. Masih pakai HP. Ikut gamenya campur kayaknya tentang horor jo sebuah pembunuhan. Tak bisa udah buka pintu kemak leh. Siko. Shit. This place is creepy as hell. Okay. Wait. Damn. Dibuat ni kau, dia fotonya. Kunci lah. Woi. Ada kursi roda. Tunggu sebentar. Ada kursi roda. This idea is fucking stupid. Kemak kau. Cuba bertampik nantarang dulu. Kalam leh. Tapi aku. Damn. Mencari dam ko sewa je. Okay. Mana hantunya kau? Tok cari kat sekolah nak. Kat sekolah cari dulu. Okey, dah putar sebabnya. Set. Rumah sakit lah kau. Kadang ada lampu, kadang tak. Excuse me. It's so dark in here. Okay, tak bisa ada buka. Oi, kemak gini lah kau. Kunci tu.
Mana orang benci suka. Oh, damn. Oh. Satu nelpon tu. Bunyinya bunyi HP Nokia lama nak. Okey, dah terbuka pintu ku. Aku. Okey, kode lah. Tapi nak tahu lah. Faham buka. Bega bunyi tapi di mana? Astagfirullah. Masuk dah. Takut. Pergi lah. Oh, cerita ada orang nangis lah. Satu. Okey. Oi. Ke mana? Astagfirullah. Tampik mayat wak kira. Tak bisa dipangan dah. Tidak orang pun nak isah. Oh. Di mana kau? Tidak orang pun nak isah dah. Padahal ada sesuatu di bawahnya kau. Atau sel air hilang. Astagfirullah. Tagaknya. Boleh terkajut saya, Mak. Siap. Ada. Masih terapi tadi kau. Astagfirullah, ada orang. Oh. Weh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Allah. Tolong. Ai. Seram bah nak rumah sakit kau yang tak. Hilang cik ah.
Center anak tu dah tu. Center apa ya? Tak bisa keluar tu. Hey. Kemak ko. Tadi kuncian tadi. Ayolah, jadi kunci lu. Mungkin. Astagfirullah. Aku. Turutnya nak. Astagfirullah. Hilang juga. Main pindah-pindah saya mah. Tak ada seruput kunci dah. Bagusnya. Tadi tak ada. Okey, kunci dah seruput kawan-kawan. Dari capek. Woi. Jai. Dia terkejut sama. Malif ni kau. Capek lah. Mana kau? Set, lumayan lah kaji-kaji nak. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? I'm upstairs. Hello? Don't even think about running away. Because I already set up the cameras in there. I know. No. Saran awak pergi menjenguk rumah sakit. What's next? Siang-siang. You need to go to the toilet. I left the book there. Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Remember that you still owe me a lot of money. Yeah. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Boon, can you hear me? Hello? What the hell is wrong with his phone? Okay. Tingkit 5. Rumah sakitnya ngeri. Kunci. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Go to the toilet. Tengah ke toilet awak nak sesak buang air tu. Mana toilet ni kini kau? Okay, awak disuruhnya ke toilet. Itu aduh. Oh. Mana toilet ni kau? Ai. Pintu
Diorang nak nampak mana tu. Banyak hantu buang air kadang di Thailand tu, yo. Apik kunci awak. Tak tahu kunci untuk yang mana. Pak bawa sila dulu. Hello? Hello? Kunci tak ikut. Oh, tak. Okay. Okay. Masih ada pintu yang bisa dibuka. Terima kasihnya apa kan? Ada orang di belakang itu. Ya kan? Okey, menyeramkan sekali pemirsa, manapun anda berada. Tadi hantu tu masuk ke siku ya. Okey, kita coba. Itu ruangan aku. Sampai tak sih ruangannya. Kan ni wak. Hello? 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 Can you hear me? Hello? Hello? I'm upstairs. Hello? Don't even think about running away, because I already set up the cameras in there. I know. What's next? You need to go to the toilet. I left a book there. Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Remember that you still owe me a lot of money. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Boon? Can you hear me? Hello? What the hell is wrong with his phone? Okey, langsung sila. Mati saya wak tadi meleset lah. Cikgu dia. Awak ke toilet mana tadi? Toilet ko ya. Tu safety rumah leh. Tu bisa buka tak? Tak. Okey. Awak ambil langsung aja. Suka ada apa-apa. Wah iya, situ patik kan, tengok. Buat apa buat ke situ tu? Hah? Dia nak kena kau. Saya buka lah. Aku nak buka lah. Balik awak tepi tadi lah. Hello? Mana kau? Hantu. Oh, siku nak. Oh iya, pematian listrik tu. Mungkin. Iya kan? Biar bisa lalu ah. Okey. Hihihi. Kalam boleh. Matian lampu kalam.
di matian sentrum awak. Ikutnya WC kecilnya tu. Aish. Tu ngak siko. Satu kosong 9. Tak duit emang. Tidak. Nak ada pengejaran lu siku kok. Okay, awak cuba resiko dulu. Bisa buka. Rumah tu. Onde lah kalau mau balik. Hah? Pak suruh masuk dalam buku. Okey, pemirsa. Sungguh menegangkan. Kunci. Satu kosong 9 tadi ya. Banyak bandar ruangan ni situ. Wah. Kan mana tu yang terbuka tu? Ikut. Okey, dah dulu dilin balik. Kayaknya mencari sesuatu lah siku nak. Okey kawan-kawan. Mencari sesuatu tu beko lah di part selanjutnya, part 5. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan yang setia nonton channel Bang Ali. Terima kasih untuk kawan subscribe baru, subscribe lama. Jangan lupa di-share. Support Minang lokal, khususnya Minang Gaming Bang Ali. Okey, salam gaming.